Yes. Yeah, asiqalise. I think nxa sikhangele la siyathola ukuthi ulime 9 December wafaka inhlayelo phansi. Efake phansi inhlayelo umlimi. Ama-challenges khathi sesawathola. Izulu lithole inhlayelo leyi phansi. Lithole inhlayelo phansi. Sokumilile. Kodwa thesi sokustate ukuthi usuchakasa. Suhlaselwe yi-fall armyworm. Imithi abakayitholi. Kade babuza abanye abalimi Marknorth yathola ukuthi abalimisi maybe they relaxed abafiki emasimini abantu. Lokho beqale ukulima ama-activities ayenziwa emasimini abalimisi baye bengafiki in time. They don't monitor. Bazabuya campaign so when is about ukuthi sokuthiwa sesifuna ama-field days beqasa ukupinpointa but ama-challenges abalimi baye bengawazi. Right as it is khona Shabula ngabalimi abathathu. One yena lo Madawu kade sesikuye ngiyambona ukuthi ngumlimi limile sibili le hectare yakhe inkulu which is almost about maybe 3 hectares according to estimation yami konke ngumumbo olimile wahlanganisa lezambane izambane seems is doing well. Into ekanithiwa ilama challenges kube ngumumbo nge-fall armyworm and then indumba zingenela isithuthuma. So kuyadingakala ukuthi ngeke ngene ngibonane labalimisi ngincedisana nama-farmers kuma-challenges abalawo. I think kuzasincedisa lokho.